Movu Sizi kažu da je lakša od Minecrafta. Ma... Let's go, brate, ovi spavaju tu pola. Imamo neke džabidže. Odmah epic, brat. Nešto rare je bilo. Epic, ja rare, ono. Prvo što vidim da je u boji, ja to klikam prvo. Ja, rasist. Vidi, level up već. Let's see... Base Kažem. cooldown. To sam ja uzeo. Nis. Ma hakuje me, brate. Let's go. Ubijam ih iz prve, eto nema. Jel su kod tebe puno ono? Ne, kod mene ono po 2-3 dolazi. Vidiš, ja sam se tu već sjebo. Move speed. Ja, da sam ja to imao, brate, uzeo bi ono... Kad nemam ja taj option. To. Ubijamo ih. Lako i smireno. Baš chill ubici. Yes. Lagano. Ma A da, gdje su svi enemy, brat? pušteno samo. Kod mene su. Taman kad si rekao ono, tu su, evo ih. Dobio sam sword. Ja magic missile. Sad će, o ne. Edžovanje! Kad pre već edžuješ, brate, Dobro je. tek krenuo game. Jebi ga, to poslije posla, znaš, kad se dođe, šta da se radi. I max health, zato što koliko vidim, treba max health tu. Da. Pošto kod mene ima ih mali milion. Kod mene mali 3-4 plana, brate. Evo ih malo više. Ali Jo. Jesu ove titove, vrati. Jesu. Titove statue. To je statue. No. Ne. Dobro je. Jo, brate, zašto ovi eksplodiraju sami od sebe? Ne znam. Neka oni crknu tamo da ono jesu. Mi trebamo 16 komada Titovih statua. Opušteno već sad ne imamo 2,5 minute još fora. Imamo mi. Koliko ih je napravio on, vrat, koji ćemo? Pa da se zna, brate, ko je Tito. Pucaj ga. Ma da, a treba to, znaš, jebi ga. Au. Cigan me opičio. Šta je bilo, vrat? Mene za čudo nisu još. Jako rare event. Increase your critical chance, of course, brate. To mi treba. Brate, imao sam teško da izaberem, ne znam da li sam dobro izabrao. Pa sad značeš, evo te. Uništavaj te Titove statue. One, edžovanje, evo ga, edžovanje. Krenuo. Edžovanje tu je. To, uzmite, bre. A da to Ajmo sad još čekamo dve, da se skupi 10. experience na mapi pa onda da se to pokupi, brate. Vidiš, ja mislim da mi ne posjedujemo taj mozak. Treba razmišljanje za to. Bukvalno. Ja ću ovaj sword da upgradeam zato što mi pomaže. Evo je još jedna Titova statua. Da, mi to tražimo, ja sam zaboravio. Au. Još jednu, brate, nađi još Evo, našao sam. jednu. To. Gotovo.
Let's go. Dobre. Ovaj sword mi treba, brate, ovaj sword mi spašava život, ono. Ja, ovi gmizavci. Okej. Ovo ide kad dobro. Dobro. Dobro je, uj ne, ovaj put Šta stvari. ide tu odjednom? Što se dešava? Jel te karaju, a? Pa naopačke malo. Ono, odjednom ih ima puno. Evo ga ovaj što healuje. Njega, njega treba da ubijam. I baš je na mom kurcu sad. Jel neće da se skine s njim? Ma, debre. Nalepio se kao ovaj... Johnny Sins. Give me Rare. spell damage. Tako da je. Ajmo, brate, ajmo, let's go. Au, brate, što si ih doveo, brate, kao... migrante. Mala pomoć prijatelja. A pazi, tek sad Nema stižu. ovdje pomoći. Ne udaraj me tim tvojim kurcem velikim. Žao mi je. Ali volim friendly fire. Ali sam dođuo, dođujem ova sranja. Au. Ups! Otkloni se od mene, bre, što... Brat, spell cooldown još malo može. Ma easy peasy, idemo, easy peasy. Nije kao Dark Souls, ali tu je. Skoro lako ko Dark Souls. Health, to daj mi. Ajde, Skoro, umre da. healeru. Ja njega najviše mrzim. Što? Od svih ono što ih tu ima, najviše. Pečurki. Jao, pečurkice. To je actually, nije toliko loš onaj objective. Da. Ima ih na jednom mjestu, se stvore po milion, ono. Da, nije težak objective. Da, evo ja ih imam tu 10 već, ono. Opa, let's go. 38 jebet. A dobro, već smo ono preko pola. Sada. Ma da, ti kažem, malo lagano. Ovo ne, nije lagano. Pam. Sword ovaj mi treba. Yes. 25, 26. 27, opa, jebet. Našao sam čest. Samo da nije neko... Evo je što se healujem. Joint protection. Evo uzet ću da manji friendly fire damage bude. Au. To nam treba. A ovo je što se healuje, vrate, ja ne mogu da bežim od njega sada. Što? Ima ih pun kurac tu kod mene. Brat je, umjesto da došao po mene, otišao nazad. Ja kao see you later, Bolje da uzmem pečurke ove. Još jedna i to je moja. Jebi ga, i baš sam ja hteo. Ovo ću uzeti. Da moj sordić. Vrati, ja moram da te spašavam malo, a? Ono opušteno. Nije opušteno. Ovo nije opušteno. Hex bomb, brate, to... Rocky Road. Čekaj, nemoj da pick-upuješ još da sam zapnem cigaru. Vidiš to ti nije loša ideja.
Ja otvaram novu paklu sada. Ova će biti senzualna. Yes. Nešto sam... Rocky Road. Rocky Road, yes. Evo, ovo nije čak. Ja dealujem damage. To jest, ne dealujem ja, oni mi daju damage. What the fuck, ja ne mogu da krosujem ovaj moj dirt road, brate, inače damage, ono. Koje sranje. To sam mi uzeo to jebome, Skem, bukvalno sam. Da moram da pičim samo, inače ono, gotov sam. Au, evo ovi veliki kurci. I ja... Kino sam. Da Bog da crkva. O, dobar dan. Što je? Ćao. Increase your armor. Yes, armor. Epic. Vreme da bi da malo spjel. Daćemo mu... Fire effect. Yes. Jo, evo što se healuje ovaj baća. Dvoje! Aha. Jaj bože, što mi to radi, bože. Ne. Ne. Ok, malo već počeo da bude luda. Ne. Edžujem, opasno edžujem, opasno! Opasno edžuvanje. Hoće biti objektiv, da, što se dešava? Ne mora da bude. U ovom slučaju ne mora. Rare sword, yes of course, thank you very much. Au, druže, ja ne znam za tebe, najašili su mi na kurac i to opasno. To je, eksplodiraj. Džuvanje, opasno. Jo, evo ga od džepti, šta će se biti? Ne, samo ne, sacrifice. Ovo je neće da umre, vrat. Gotovo. Level up? Au, vrat. Da li da uzem lightning ili fire? Lightning ti je... ono, da damageuje neprijatelje oko spela. Yes, lightning. Lightning, yes, uzeo sam već džabe. Ja, to je skroz tamo, kako je da izađem iz ovoga kurica sada. Ajde, ne, bože, ne. Ruči tamo gdje je ono sranje. O, pozdrav. Pa gdje su svi? Pazi da me ne opičiš. Ja ću... Ajmo u krug, sad vrtiba. Pa da, to i ja radim, moja taktika, taktika ode nam u kurac. Viš? Edžuvanje! Ne! Okej. Dva legendary, ja sam dobio. Spell range ili spell? Daj mi spell cooldown. Ne. Okej. Ja sam u veliku opasnost. Na 8 HP-a sam. Increase your luck mi treba sada. Au. O ne.
Ne, sjebo. Što? A možda i nisam. Pa ćemo mi uspjeti ovaj Mislim da sam sacrifice? safe. Ja mislim da ne. Ne, edžovanje, opasno edžovanje! Okej, ja sam na ivici smrti. Ja sam na 8 HP-a, ja ne znam. Živ sam! Eto, to! Završio sam to. objective. Begaj sad! Increase your armor. Legendary, može. Prodato. Na 6 HP-a sam. Gdje su health potions, jebote? A nema. Ovo je baš kao Dark Souls. Kopija Dark Souls. Ovo. O. Begaj! Kako ti imaš sad više healtha, bre, jebeti vater? 2 health pota sam našao. Koja si ti cavulja? Žao mi je. Ja si tu za 6. Ja ovo je što se healuje, baca. Crkva. A vala ću i ja, još malo. Aj ti što eksplodiraš, hvala. Level up. Ovo mi treba, to bože. To eksplodiraj mamu i ti jebem. Eksplodirajte. Ovo je previše stresno. Što? Ima ih pun kuresu. Čao. O ne, ja sam u debelom kurcu. Što? Ja sam u debelom kurcu. Može čim? Joj, health, joj bože. Seal the rift, joj bože, šta je to sad? Ide je to. A ja. Keba kraba je tu. Dve keba krabe. Sve se ti bilo. Alo, nemoj mi to radit. Quick step. Ivici maricao sa bombom. Uuuu, ne! Tamo je ono gore, brate, ono sranje. Ma nek bude gdje hoće, brate. O ne, ima ih previše. Ma ne, easy peasy ovo još. Okej, izbjegao si. Decrease the cooldown. Pa gdje pomere se? O moj bože. Čovjek nije htio da se pomere. O ne, kada. O-o. Aaaa, ubijaš me! Eksplodajte. Ja? Yes. Ne, nikad. Uspjeli smo kao iz pičke. Imao sam 2 sorda odjednom, šta je to je već? Ne znam. Epic. Lightning. Sve ću sad lightning, ono, sve vrat, sve lightning. A jeste dobar lightning. Jeste, brate, ti jebik.
Ja, ovo što se healuje. Au. Au, edžuvanje. Mislim da su upu u teški kurac sada. U teškom kurcu sam, u kurcu sam. Au, ti ima baš puno energije. Ma šta je to, ništa. Ma da, šta je ovo, ništa, ma ništa posebno. Easy peasy. Okej. Znaš što, ja ubijam brzo, ali to je dobro. Ja ne, vrate, meni treba, chestel. Au. Evo, otvorio sam chest i... nisam posranjen. A ne, ja ću da pokupim ono sranje, ali ću da i crknem. Nisam crkao, jebate. Mada nije još kasno. A ne, vrate, što ih ima toliko puno, vrate, šta smo i skrivili Umras. mi? Ne razumijem. Ajaj! Umro si. Ja sam uradio nešto ekstra. Da si ti to vidi, da si ti skroz gore. No fear, I will come. Au. Edžujem, opasno. Au. Ne, nuk! Nisi me revive-ovo! Kako nis? Ne! Šta radiš? Kako da dođem do... Kako da dođem ja do tebe, brate? Ne znam, snađi se. Kako ja da banem tamo? Ajde. Ovo mi je prilika. Nuk. Okej, nukova sam. Dobro. O moj bože. Evo, možemo mi to. Okej, Da smo živi, što je čudo. da. Ja ne znam kako si ti tu uspio da preživiš, ali svaka ti čast. Ne znam, brate, pa klačuvao sam, jebi ga. Increase max health, brate, daj mi max health. Aj ti uzmi onaj, evo tako, budeš imao magiju, ono da me bombe healuju, ono. Dobro. Okej, buddy. Au. Pro dodging tehnike. Au. To, health, to. Ovo, brate, ja ih imam pun kurat. Healer je tu. I'm experience. Let's go. To... Increase max health, yes, please. Da. I meni to treba isto. Pod hitno. Ajmo je čuvanje ponovo. Evo ga healer. Mamu ti jebem. Uvijek se pojavi u loše vreme. Da. Tu će biti level. Ne znam, vrate, meni ovaj Dirt Road, vrate, izgleda da mi daje, ono, ne uzima mi health, nego play samo, onako. Ne znam. Pošto kad prođemo, ono piše 0 damage, ono, tako da mislim da je to okej. A možda ti je defense velik? Verovatno. Pa buđio sam ga, mamu mu jebem. O ne. Jaj, boss. Evo ga velik. Au.
što je gužan, Au, treba... moram da... Juri mene, Ne! 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 jesi umro? Ne! A ti? Ja nisam, ja još nisam. Dobro je. Ima ih pun kurac. Moram da se oddaljim prvo malo. What the fuck. Ovaj bossić je kod mene, evo te. Au. Još bacim neke kurce. Mhm. Ja se držim blizu njega i dilujem mu damage. A ja pokušavam da preživim. O, I ne ide. sad ćemo mi to. Level up. Skidam mu health što je ono dobro. Mhm. Ne. Edžuvanje. Ok, ja skupljam experience pa Dobro, malo. držim ga dobro. Ok. O, ajde, još malo. Gdje je on? Njega ne... Brenkujem mu ankles. Ovo postaje jako loše. Da. Ovo je jako loše. Baš, puno loš. Dobro je, sam je ponovo. Ubi ga. Još malo. Max health. Daj mi... Wildfire. Ne. Još malo. Alo, uspeo. Nice. Bravo. Brate, prvi game, konačno gotov. Brate, isvršio sam ga skoro sada. Imam novog karaktera. Nice. Ovo je bilo fun. Ekstra, brate, ja ne znam šta je ovo bilo, ali ovo je nešto, ja ne znam šta je ovo. Koliko sam čuo, taj lik je actually dobar. Ko je dobar? A ovaj, brate, Sunman, brate, ovaj. Vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. Tako je. Da, sad idem sad ću ja da drkam ono, da isvršim ono što sam sve edžuao. Ne može, zabranjeno. A da, je sada. Tako je. Ništa, to je to. Za danas. Bilo je fun, jako. Sviđa mi se igrica. Jako, igrica je do jaja, za koliko para smo dali, ovo je super. Ti nisi ništa dao para. Ništa. Ajde onda, vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.